Hujambo msikilizaji mahali popote pale ulipo duniani, nikaribishe karibu kuungana nami. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal. Tukaribishe karibu kusikiliza yale aliyozungumza Mheshimiwa William Amuri Yakutumba. Karibu hadi mwisho. Jambo. Mimi nashukuru kwa ile niko naona sasa vile unaongea ni kweli. Naona watu wanakuaka sasa vile ile maafa inapita pale. Tulishasemewa vya mingi. Karibu hivi sasa mimi moya hivi nakwambia hapa. Hivi niko kukitanda sasa ndio kusikia sababu usingizi inanikujia sasa. Tunakesha tuko naongea. Wewe peke yako jaribu sana ile hii ifikie watu. Na unaona deja sisi babantu atakuwa sasa vile batusi. Maana hivi maneno ishasemekana, kila mtu mwenye anaunda yake tu anafanya. Akizani hii masiku yote hapa kama nilikuwa nafuata maudi uzeni nilikuwa natuma. Tuishasema kuchoka makamba yenyewe na faida. Itoke kwanza mbarabara si bote tukuye huku, kama itakuwa na faida si bote kwanza tukuye huku kufro huku. Tukishakuwa huku kufro makamba itakuwa na faida sababu ya nini? Bale bana baki batakuwa natufanyizia nani bumafranga kule na yo my for the gere tu baraia babatu juu yetu beko na itoshi. Kini makamba ingine na kwa ya trakaseri kusema kuchoka cheli pesa senjo nini hivi na hivi njo manbo iko pale. Baba anajafisha trebia bwana kula franga ya batu ya ba M23. Na hii kuya yetu huku aba kuifurahia. Baliona trebia ke mablokaji ilianza depuis tungali kule. Mpaka hivi venye tuko hapa. Na sira ya serikali hatuyoni, na bengine hatubioni. Tuko hapa tuko na digere tu. Sie mkukuya huku tuwe tufanye kazi huku ya ukombozi wa nchi wa bakongomani bote. Ba mkubakia ma en general anaweza enda kuikala kubara kunani kumkulukamba na pombe iko na beko benye bana semelelea asema kama mko naenda Ramforo mupigie chef wenu ya kutumba telefone mpaka hii gari italipa hapa. Si be kwenda kufro kwenda kuramforce tuseme nchi yetu. Inakuwa vingine kusema si tutoshe franga. Si atukua hako ndio makomantere sasa ya watu hii. Hakuna mwenye anaweza furahia ile kitendo yenyewe inapita pale. Na hapa hakuna vya kusema babembe babuyu bafulero na vingine hapana. Ni hali ya batu, ni hali ya mtu. Na si babembe na bafulero na babuyu na baluba na bengine si bote ni bakongomani, lakini hali za batu. Hata umumu museni pese sisi muko basaliti bekwa ni hali ya batu. Ile yote ya kusema bafulani na bafulani na bafulani, ile batu baache kufanya vile. Tutengeneze batu bayue kitu kimoya hivi. Hii nchi yetu hii ilikuja kuvamiwa na maadui babaya sana. Umoja wa Mataifa ndio unaleta hivi vyote hivi. Umoja wa Mataifa. Sisi hatungekuwa benye kupenda hapa batusi. Eske tungebakaribishaka huku? Tulibakaribisha sababu tulibapenda. Na si bakongomana tukwaki na ubaguzi. Lakini wenyewe walikia kuingia mwabyo ndio binabaletea kasheshi. Na baadhi ya vile ndio banaingiza siasa sasa ya kuentochite bakongomani purke si bakongomani tugavulane vipande batu profite kugabula nchi yetu. Batu abayue hibi na kuko benye banayo beko nafanya kusudi. Njoo makusudi mko naona ya bakongomani kuingia mshauri ya batusi. Weye mutusha kisha kamata hii nchi. Utaitwa huko nani na batakufanya nini wewe? Wewe ndio utakuwa wa kwanza kufa. Kwanza batakuyambisha makuta yabo kisha unakufa. Ni pepo gani batu baikale chini. Hiyo ni hatua ya kwanza napenda kukuambia. Kitu kingine kenye nitapenda kuongea ni kufatana sasa na batu bengine ni maadui. Utakiwa kuona AFSA ineli inapita, labda yeye alikuwa anachukia ile kikosi yenyewe ilikuwa nakuya huku ule mtu, na kuko mwingine mwenyewe alikuwa anapenda kikosi ikuye huku. Sasa sisi wenyewe banabakia sisi ndio marumbano sasa inabakilia sasa. Huyu mkwenda huku kwenda kuchochea anapata sasa njia. Iko sawa vile mulozi wakati yako na kutafuta. Akishashindwa na wewe sasa anakuwa anafanya propaganda. Na akisikia kamwaka kitu tu kwenye anaweza kukupata.
Mara moja sasa yeye anaingiza vitu yake pale. Mulozi anapendaka kufuata pale kwenye kuko na gombana watu wawili. Ndio kwa nini anaingizaka sasa mapitu yake sasa. Inakuwa sema si fulani ndio alisema utaona we kama utakucha hivi usiku haitakucha na huyakufa. Mungu saidia ule mtu anakufa. Hivi benye niko nasema hapa. Kuko benye waliongea na huu mzee wetu mwenye anatuacha. Mwenye tu alisema neno yake ya mubaya sababu tulisha visikia hapa. Kuko bazee benye walimwambia vitu benye havina sawa. Bali sema bona na Toronto leo yeye ule anakufa. Bilisha onekana. Tuchunguze, tuikale chini, tuangalie nini kenye tutafanya sisi wenyewe banabakia. Ni haya sana kusikilika sisi kwa sisi tunapigana. Ni haya sana kusikilika sisi benye bana sime na kusimama pamoja na Mungu na mababu juu ya kutetea hii nchi yetu. Kwa Kongomani bote abana mtu mwingine mwenyewe anajitegemea pasipokuwa mzalendo. Sasa si bazalendo kuonesha vitu ya haya. Bazalendo ba Kongo. Ni haya sana. Huruma sana. Kwa hiyo tuikale chini tufanye kenye kitakuwezekana sababu tuzidi kupiga adui. Adui asitupigie mikono. Adui alikuwa anaingiza watu maeneo mbalimbali. Kwa sababu ya kudestabilize mafasi mbalimbali. Adui alikuwa anakamata inchi au kukamata maparti na information media. Kupana pesa kama muko feble ile fasi munaacha wazi. Na agwana wengine wale wenyewe walikimbia njoo maadui zaidi kuzidi adui ya nje. Adui ya ndani njoo akona tusumbua. Baze tunapenda kusema na kumalizia ya kwamba bashefu kutimie bote en general. Manyema, Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, muikale chini, muite magrupe arme yenye mnaiua muko naona jinsi matapaje beko naifanya. Munaiua bashefu grupe arme benye beko nafanya matapaje. Benye bayajipresente huku kufro. Benye beko nasema abezi kuua komande na mtu mwingine. Eske make tulisha ata nyama ilisha tusinda Valeri. Makako, nguruwe, mboko wakati beko natembea mpori kuko bawindai banaweza kunisaidia. Ukikuta msululu ya nguruwe ilifo iwe na shefu wabo. Nguruwe tu inapasha kuwa na shefu wabo. Makaku vile vile. Sasa sisi tutashindwa akili na makaku. Banani beba na miloka bufranga gani muko nenda na pewa utafanya nini? Sasa si benye tubebe ile franga na mwebe kuibeba. Nini yenye tunazidiana nini? Franga yenye muko na bewa ni hiko natoka tena humu Mkongo. Maminere yetu. Bandugu, tusimame tutetee nchi yetu. Wewe magrade na mafonksio, subiri mkazi yako utaipata. Mutumalizie ile makamba bazee, ile makamba yenye ina faida, muitoshe. Mwe bazee yetu muitoshe. Sababu hivi sisi tuko natumika mshamba ya mihindi, kila mtu eko na ndevu ya kutumba. Walisema hata jere mwingine ya jijere na byake, wengine watajijere na byabo. Sasa leo maafa yo ili inaanza toka. Mwe bashefu mweye njoo mwenyewe mutachekwa sababu batasema ile ni jeshi la umma. Mwe bashefu muko wapi? Na mwe bashefu muko batu babaya. Mwisha baba franga ba M23 na bengine mwingine migini hivi tuko na information ya siri. Bashefu bengine mwingine migini beko nasema njoo vile sisi tulikuya huku abakuwa napenda ili foba bapokea ma M23. Bukavu yo ile leo inachacha. Kila siku kuko nakufa mamaiti ba M23 beko na uwa batu. Wakati walikuwa naenda wangali wanababeba. Leo inakuwa ya kutumba ufike huko. Huyu tugombole. Benye walienda beba ma M23 haiko mweba raia. Leo sasa inakuwa mama. Ya kutumba njoo alienda mibebea M23. Lakini pamoja na Mungu sisi tutaokoa watu. Hatutajali na ile. Kwa sababu kwenye kuwa kazi sawa na hii ya ugombozi wa nchi ilifo batu bapigwe majiwe sana. Ile haitatufanya kitu. Msimamo ni ule. Pamoja na Mungu tutapata ushindi. Ushindi unakuwaka wa raia. Sisi wenyewe wanabeba silaha. Tusiwaze asema tuko ba mingi kuzidia ile raia ile. Ni bongo. Raia ikitomboka na ikiteside. Hatutafanya kitu. Raia ile ikitomboka hatutafanya kitu. Ile yenye kumukuka na uziuzi kumakamba. Ile makamba muisha tia ya raia kumipatishaka franga yenye haifanyi kitu. Kwanza mwe batakuwa hamuna tena haya. Na hamuna samani. Vile baraya beko naenda na michamba. Njoo vile.
Bana ikalia kubebewa franga yetu hapa na benjabo beko kule. Amukwaki najisikia hata haya. Raia inakuwa nenda na kusema vile. Sasa uko nasema ni tena hakuna. Muvunja mabariere. Sisi SNPCC hatutavunja bariere ya mtu sababu balisema kila mtu atajijere yeye peke. Na njoo ile vurugu beko nafanya. Benye watatusaidia ni mweba chef. Message yetu ile tunatuma. Tuko hapa sababu ya kazi. Adui alitaka kufanya vya haki tukamfanyia vya zaidi na tutazidi kubifanya. Bukavu kwenye mko nasema tutafika. Mshiwe na wasi. Tulikuja huku sababu mwe mubakie kule na amani, sisi tupagane na adui. Ni ile napenda kuambia message yetu ya mwisho ni kusema bashefu kutimia en general. Muikale chini, muite magrupe arme, bashefu ya magrupe arme, mubaite mbele ya wakati, tufanye kazi kwa pamoja. Ule wa magrade na mafonction ataipate juu ya kazi yake. Haiko kusema unaenda tia lukamba ya silaha 3-4 juu ulipewa silaha na wale wakwata balikimbia vita au uliuza ya 20 ya 50,000. Njoo sema njoo vile hapa kwetu na mie na tia. Iku kwenye tuko sisi. Sie tuko babembe. Hii plane ni ya Bafulero. Muulize partout mwa hii plane kama sisi kwenye tulikuwa kama kuko hata lukamba yenye tulishatia wala tuko naenda na uzisha wala hata jeto ya 100 francs. Muulize. Sababu ya nini? Tuko na vision na tuko na bien tulifata. Kumbe mtufanyizie nguvu, muite magrupe arme bashefu ya kwabo kuile entite kwenye tulitoka. Tuliacha mafamilia iko kule. Tuliacha watu wengine beko kule beko natafuta na kutusaidia huku. Sasa wewe tu NNDVD unapata silaha ya 40-50,000 na wewe unaanza toza batu mu mabariere. Mtutoshele manani haraka sana. Sababu haitakuwa kila mara sie njoba kuonekana tu njoba bakwenda na sumbua raia. Haiko sawa. Basi kile raia iko pale sababu ya mwe mwanze kumfanya matrakaseri. Inakuwa mwenyana ukiwa na yake saa mile wende uniuwe fulani unaenda ua. Matrakaseri ajabu, makamba na kumashamba. Eske faida gani ya wale baraia yenye batasema kwenye tuko? Hapana. Ile ni message yenye mimi nataka ya mwisho yenye natuma bashefu baikale chini batuitie magrupe arme ingine. Sisi tuko na jitunga sisi tu na magrupe ingine iko na maordre yenye iko na asime mubyabo. Msikie kutuingiza kila problema ni SNPCC hapana. Kuko batu benye beko nafanya makosa sababu SNPCC ipate probleme na ile argument yenye ilipewa sema njoo vile mzee William wewe ndio utachunga wenzako. Sasa yeye aanze fanya maafa na kuua watu, kutrakase watu sababu SNPCC ingie mu probleme. Bwana, kila mtu atasambia probleme yake. Après la guerre, c'est la justice. Msiwaze ile mafira yenye mko nayo haitachukuliwa. Serikali ni Mungu. Itafanya kilo yenye inawezekana mpaka ile masira yote itaonekana. Kuko siku yenye utaenda kumashamba kwenye ulizikaka sira unakuwa nakosa kuambia bibi yako au mtoto yako. Ile siku itafika. Siku ya Mungu sasa kuinuka. Nataka kuambia hii ni adaji yenye nawaambia. Ndugu zangu, tufanye kazi ili tugomboe nchi yetu. Asante ni kwa ile. Mwenye atatuma hii nani yangu kuwa nani anatuma tu, hakuna problem. Asante sana na pole kwa sisi wote ambao tuliopata majiraha na kufiwa na basujaa bapiganaji wenzetu. Mungu apokee roho za marehemu wote waliotuacha na wale waliobakia wenye kuwa na majiraha. Mungu azidi kuwashushia Roho Mtakatifu sababu wawape dawa, sababu yeye ndio daktari mkuu. Wapone, wakipata uponyaji watakuja kufanya kazi pamoja na sisi. Ni kwa ile na tunaomba yote ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye mwamba na mwokozi wetu. Amen. Kitu nitapenda kuongea na kwenda namalizia ni kusema ya kwamba bashefu kutimie bakwetu bazidi kwanza Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema, Katanga, sinjo kwa njope hii yenye iko napenda kukata njope hebe iko nakata. Tunaenda unganisha Ituri. Njo rejo ya 5 yenye banapenda kukata pour ba proclamer empire yabo ima République du Volcan. Mwe bashefu kutimie mweye. Bashefu de secteur, bashefu de localité, ba administrateur. Banduku.
Mutuitie bale ile magrupe ingine yenye haipendi sisi kufanya hii kazi. Mutuulizie nabo kama siye mubyenye tuko mwahabyo tulibakosea nini. Ile makamba yenye banayaza kule, sisi tuko huku. Ndio maana napenda kusema hivi, siogopi mtu. Niko huku nilikuya juu ya kifo. Na hata batoto yangu hivi niko naongea hapa, mimi niko na batoto na batoto ine benye beko mu hospitali. Hata kibali silombe kibali ya kusema mimi nishuke nikwe niangalie batoto yangu. Nasema vivi, Mungu unisaidie bale batoto yangu bapone. Mie niko kama nitakufa huku nikufie inchi yangu. Huku kwenye tuko ni kubafulero huku. Si wote ni bakongomani. Sisi wote ni bakongomani. Ndio ile babembe walisemaka hivi, kuchagua kabila haiko njoo kusema ni ubaguzi, hapana. Eske ukiniambia mimi niko mubembe bandugu na niko mubembe, si niko mubembe. Kama huko mfulero, si huko mfulero. Muluba ni muluba, mbangu bangu mbangu bangu. Na kama mimi nakusema huko Mnyarwanda Mutushi, kuko probleme suitika huko Mutushi, hauko Mkongomani. Tukisema mko Banyarwanda Batushi, tunakusa Mungu kudrevu. Benye banatuingizia ulu ni bazungu na Batushi hapa. Na kitu tutapenda kusema, sisi hatuwezi furahia hii grupe yenye iko nakuja kutusaidia kazi huku. Hivi tuko na miambia si ndio tuko mutere. Kikosi yote yenye tuko nayo huku tunaigabula mara 3. Sasa kama wakati ile ingine kikosi iko nakuja kutusaidia, tutaikatala sababu watu wako naanza sema mbaya. Ndio vile sisi tuliita batoto bae baangamizwe. Nini? Baangamizwe na nani? Bamwe bavuta bangi balevi tu. Mtu anajiita mimi ndio general. Ushaona general aende kuikala kukamba? General anaweza ikala kukamba? Tulikuja huku sisi tukaita bandugu mkue tusaidiane kazi hii. Na kizani balisinye makoro pale baraka ya ujumbe yenyewe toka nini Kinshasa. Benzetu bakabakia saa vile ndio wanarizika. Kumbe benzetu balikwazika. Mpaka hivi tuko huku kuko ba officier benye bako na magroupe arme benye bayafika hapa kwenye tuko. Maafa sasa ndio ile inakuwa inaonekana nyuma kule. Ba chef de groupement, ba chef kutimie bote na ba administrateur, tunasema hivi sisi watoto wenu wazalendo, muikale chini mutuitie ile ba chef ya ile nyingine groupe arme yenye iko na katala sie tusifanye kazi huku. Mubaulize kisa ni nini? Na ile mavurugo ile banaanza tia kule nyuma sie kukuya huku boku tutilia mavurugo, tutatia mavurugo huko sababu tashe itashe wale ba CNPCC ya kutumba haiko kitu na ya kutumba hawezi kutuderije. Mwenjo baba yetu. Maafa ili inaanzaonekana. Hatuwezi furahia ule komanda wetu mtetezi. Sisi tunajua umuhimu wa mtetezi sana. Hivi tuko naongea hapa, tuko na huzuni kubwa. Kwanza yeye kifo yake pamoja na hawa wandugu wote wasoda wenyewe walikuwa nakuja huku. Hatuwezi bifurahia. Na tukubifurahia niko naongea hivi na damu iko na machozi ya damu ndio iko na nivu ya mimi. Munisikilize kwa makini. Niko naongea hivi. Mimi niko naongea hapa. Sisi ndio tulipewa operation mimi. Yeye mzee mtetezi anakuwa marehemu. Na mzee Rene na Renyo na wengine. Tukapiga mpaka tukaingia Uvira. Mimi mwenye kuongea hapa. Niko naongea na huzuni sana. Niko naongea na huzuni sana. Kwa hiyo tunapenda kuwahamasisha watu na kuambia watu hivi, hapa hakuna mwenye anafurahia na ile kitendo. Haiko. Na sisi na makabila ingine yote ile. Sisi wote tuko bazalendo. Sisi wote tuko bazalendo. Hakuna mzalendo asema huyu ndio kabila fulani. Hivi tuko hapa sisi tunayala na Bafulero, Baluba, Kasai, tu ba Equatere, tuko tele hapa. Barundi bo tuko nabo hapa. Barundi nabo wanageuka kuwa babembe banduku. Mwa ile grupe yenyewe ilikuwa na yeye bwana Brown. Babembe beko amo. Baluba beko amo.
bahemba bekwamo, babangu bangu bekwamo, tele na basoda yetu siye benye walikuwa nabakia kule bainite yetu kwanza. Tunaweza kuwa si wote tuko bazalendo, lakini tuko mumainite ni kawaida. Basoda ya inite yetu balikuwa mule. Ndugu yangu, maneno mai ilisha mwangika, hatutaweza kuizola. Kinabakia pale tuikale chini tuangalie namna gani yenye tutamaliza ile dossier. Batu bachende kuongea njoo vile babembe benye kwa Misisi, Lulimba, Mabaraka kwengine baanze mavurugo na babuyu wala na bakasai na bangine bo babembe benye kwa kule kubabuyu njoo vile sie njoo babuyu tunataba fanya haiko vile. Mukumbuke bitu vyenye vilipita pale Luiku. Samahani, nilikuwa naitwa juu ya kumetrize ma situation zenye ziko kule na huku kote. Hivi tuko mwatua ya kwenda na gonjwa, tuko naongea bila repo. Mimi tulikutaniwa nabe ba ma coordination za ku coordonner ku ma operation zote zile. Tutagonjwa, ni Mungu tu ndio atasaidia. Ndo ile mie bo die nitasema penda kuongezea ni kusema ngambo na ngambo na hypertension njo iko mingi. Huko mwa mtu anaweza fanya kosa na hata yua kama anafanya kosa, na baadhi ya kumwambia anakuwa kujikuta kumbe mimi ndio nilikuwa mkosa. Na yenye niko napenda kusema na yenye nasema kufatana na hii vita yenye tuko nayo leo, batu beko naenda kupalpe bitu labda hivi hapana. Hii vita yenye tuko mwayo leo ni vita ya ba-imperialiste, mapei occidentaux yenye inakuja kutia vile Rwanda na Uganda na Kenya na mapei ingine Afrika yenye inatuchukia kwa ajili ya mali yenye Mungu aliumba yenye alitia mwinchi yetu. Na ndo maana wanataka sisi benye inchi tunyanganyiwe inchi yetu, bo baanze exploiter bitu yetu. Na ile sisi wakongomani kwa jumla tunakatala. Na baadhi ya kukatala wale wenye wako nataka ile nani hii inchi yetu igabuliwe. Banaweza penda ile. Banaingiza siasa kuba kongomani, sheba kongomani tusipendane. Tugabulike bipande. Tukishagabulika bipande mara moja batu profite na bagabule hii inchi. Niko na shukrani moja sababu Mungu anasimama pamoja na sisi. Hatutakula rushwa ya mtu, na sisi ni wazalendo wenyewe, hatashurutishwa na mtu, na hatuna batu ya umoja mtu wala batu ya batu fulani. Labda kuko batu wengine wako makinshasa Bulaya beko naenda najitukuza njoo vile sie bale ni batu yetu. Hapana, hii maneno tunasemaka kila siku PCC haiko gundi ya umoja mtu fulani wala ya batu fulani, wala sisi hatuna batu ya guvernema ya mtu fulani. Tuko bakongomani, tuko bazalendo, tunaitwa rade leo. Kuko maana ya sisi kuitwa rade, na mwenye alituita rade sisi haiko raisi, ni Assemblée Générale ya wakongomani ndio yenye ilituita sisi kuwa rade na kutusapoti na kusema nyinyi mutakuwa reserve, yani jeshi la akiba la Kongo. Sawa vile Burundi ziko ndio ile banbondera kule ma pays zenye ziko na puissance Chine, hata Amerika beko Putin vile benyeko pale Urusi beko na jeshi la akiba. Sasa sisi wakati tunaambiliwa tunakuwa jeshi la akiba, dunia na mataifa ile yenyewe haitupendi, ilikwazika sana. Na kizani watu weko naona Kisekedi aongee tu na ba imperialist. Kisekedi aongee tu na M23. Kisekedi ataongea na M23 hii. Na kama baba kongomani ni baba nani Banyarwanda Batusi banajiona beko bakongomani. Sasa kwa nini basifate tabia ya sisi wakongomani wenzao? Walishasikia baluba banakamata silaha sababu bagabuliwe inchi. Ao basonge, ao bakasai, ao bafulero, ao babembe, ao bazoba, ao babuyu, ao babangu. Makabila yote yenye tutaongea hapa 450 tribi. Baisha sikia imwa tribi inasema njoo vile si tugabuliwa bulongo.
Sasa mwe benye beko nakutia kutafuta bulongo mungabulie budongo. Yani muko bageni. Tukisema vile tunagusa Yesu kumandevu.